Jingjia aksiden ke balajiah nek janmit akpot nyobaji ai. Hapok ke surok ba NH in riu hari boy, bat ka bedang hap apok ke senong umren kesai hanong po. Kila don hadu laingut kinong tre ke National Highway Authority of India. Kila mensaujur kata hadin baga kali ke bagi syong kebedang yang harut surok kelasyak selat kewe ketrok ke bayar negitan piling sebernihan ba prangsengi bakash badai nongnya ke kali ke NHAI balalaj na kasaj ha kete jingjia ulai tu ba kete jingjia kelajah por kidang yang ha kete jaka na ke benta ni kewe pat ke kali ke belas akut kensan lawan kete ketrok bat kelarat gigi kali pat ke bela pedru na kete jaka hadin balarat gigi kali ketika truk ke balas selat gigi kali kelasyak bat no ajan kewe ni jaka kebedan ajan ke tol gate jong ke paham moleng Habai dai bagi tege jingjia la yoi bagi pulit kenong po kelihan marmar se tege jaka nak benta melin ajing ngira bagi tege belaman saujur nak tege jingjia bade kita gi belaman saujur la penkit no marmar ki jaka sumar Ranyo ke betul si nyo kami Ki yang iyo hane pada kan kereng pada yuki. nomor ba yo foi ka fun kol na tay bang ba wan sana ba ka sa kali sana spa ke ngiwan kan nomor bang ba tan ni kan kali da kereng ke apa kereng pada bang papi giat santai kereng yang na bang ya keren tengah yang tu sa katakan orang tan itu tadi kan kali ba ke kabang na kereng ka yang na yang bay ke so sepang kawan kita katrok kawan baik ketemra na kereng bara langingi berkhoi katapat uat cara untuk ngami ngapai uwe lah kia langtarna uwe itu tu ba wan lang pengaruh senam sudah bok ngadan ngasemlilai ngadan pok kali naduk menan Karena mesti ada por bagajar. dia don laingot hangna dengan ngacok pok kali kan marwe namar ngewan ararmut ki cara uwe ka kena keren ngewan armut ngana kata terling ngewan armut Kumau mensau mentak, kumau mensau kan iba mensau berlaingot bangun hidiki juga. di baterai juga nahai Hai, ibat napo ne kereng ne? pam naga keren armut ke uwe bawan berlaingot sar di lang ko atlas Begitu besong ni dukan 4 tahun ya itu. Memang kembali ke pasang.